Ulampang kaying dorbar tauan gejala u Thomas e sangma haga pratrik yayong. Ulapan long kajing de jurib ya kajing te ya ka assembly batmai hamau diang. Hal kani kajing le jurib balasan ran lang da he officer bat kiriu shampang. Ulampang dalade hi ulalet ben kpi benya ya kajing long jingman. Bat kajingnya jong kam bat kerukom tre hadien bakani ka project kongsan gejala kalapoi syaki bentai ki bakat du bat jandap artan. Na kaliang ulampang, ulapun pau kajing sngohun, halor kajingnya istat jong kakam, bat pun pau bakajing te kalayat bej hakalinti ka badai, kat kum kapor balabu. Kalkin hun jong ulampang, kalapun le jingmut halor ki katu kat niki benta bokongsan hakate kajaka, kentup ya kajing tray haka main hall, bat kajing penyaso bat ki weipat kajing don kam ki bokongsan. Kani kakinhun le jurim kakintup ya umalthus as sangma u secretary u Dr. Andrew Simons advisor legislation bat uba Raja Karpuri deputy secretary bat kihe officer bat engineer nakatanan public works department PWD. Kiwaipat kibalaydon lang kikintup ki project chief architect bat contractor banyakran halor kiwaipat kibenta bat ban shimkiala da mi kino gijing hakate kejaka. Ulampang ulapan scam biang ya kajing kular kajong ban pentikna ban pendap ya kani ka project hakapor balabu da ka bapen kesan halor kajing dan kam ya kajing atroi lang hapadeng kitanat baper. Can we use it as a... The more we go that side, the more we go to the house. Oh.